Umire ma KCSE ya mwaka wa 2022 ni marekera irio. Minister wa githomo. Yes, Mashogu. Yes. He's from Roare. No, Mashogu is from KCSE. He's from KCSE. Yes. The one from Roare is which one? Wasili. Kuna Wasili kutoka Nyeri? Hakuna. Hai sioni. Kwa hivyo waliambiwa watosheleke na DP. Sioni kama kuna Wasili kutoka Nyeri. So all in all, KCSE ne kiumire. And of course the results are out. Ado me bise hari ale index. Atiriri. Ideka wasuse. Neko ya. Tutumire index ya wasuse torore. Kati munika bako ni na ya taimuwe. Okay, githomere. Jeta duda de kai komide de amugonda. They had do de. You know, people are very nosy about results. Very nosy. Never mind, they're not a part of the struggle. Meda wa maumirira. Atiriri. Gitoero. Oi. Kasi kubusu yako laki yake. Dimenya tendera muhurira karenga thimu. Wena index yake. Jikiria turore. You see, KCSE, and I do not know whether that is still the case today. Tita Tene, as in Tita KCP, rather. Of course. KCP heck attention yari nako. No, KCP as a gramodo butterfly. Attention, kareto ina ko tugetera KCP re. Tiko to ina ko tugetera KCSE. You see, after KCSE, yes. Na ndiraga shida no guno muthi kuhana. Yes. Mundu akirikia KCSE re. You are we mundu we mature. Yes. Yeah, at least around 18 there or thereabout. After back in nowadays, no akora mwanake ka KCSE re. Gekiuma ne mosiari. No, I have a friend. Tuweka nile na kira jina cia kikora wa MKU. No agahinde itu nario tuweka kiranio ni geikara maumirira mangi kauma yakiuma akue match ni giaturaga giakora andu amwe nginya mathukumite na makandia kwa ni mishara wega biyo yatie parua. Yes. No keire ina form 4 diare butterfly cia muthemba ucio tondu one miaka nari ni akoro eiganite we gwika kindu gitagwo self evaluation. Ukamenya riu we uthakagira hia. Yes. Ukamenya ona guthia atia. You are not there. No na mwaka wothe wa form 4. Mundu mugi na mundu very frank to yourself. Yes. Ni wota ku engage. Yes. Form 4 ukamenya riu haha. Yes. Darora history ya kuria jukite form 1, form 2, form 3. No ri. Ni hali a D for dog. Ona akiro na success kadi yo to miro kamathekerera. Makwandikire we want straight A's kamera sitoke wapi. Kwani hamunijui? Watu wanitambua jui nini? Unajua mnaambia nani? Maombi sikatai ni mzuri, lakini kuwa ni realistic mkiambia Mungu kitu. Ukawa wewe kuma form 1. Ndio umekuwa na alama ya cha kurudi chini. Alama ya cha. So after KCSE, you are naturally predisposed not to expect miracles. No KCSE no ga he andu ra guess the A B C D. He andu wahingira maitho kiuga D. C. No wagira. No form 4 ni uramenya wega waguria karatathi ka maths paper 2 ri. Hare mathaa mere na nuthu maria wahetwo magwika pepe iyo wahuthirie less than 45 minutes. Yes. The other 1 hour plus yahuthirirwo kurora ndogo ratoga kwa Fiji muri moria na confirm kana wandikire maritwa na index wega. Waguria karatathi uguo ya chemistry paper 1
Wĩkora thĩinĩ wa ngoro yaku ũraina. Thani wakwa, akanĩria kawa, So you could not expect a B or an A. Na ni uremenya. Acio na arĩa mamenya expectation ciao ciĩ below par. Ona matiakorwo na excitement ya gũthiĩ kũrora. Aca. Angĩona gũkora mũthenya ũrĩa amenya maumĩrĩra nĩ marauma rĩ. Yes. Okay, he busy. You would even travel. Twende gũtiarĩ atĩ etagwo ndigo the USSD. Atĩ ya kũrora na thimũ. Ende physical. Nĩweterere maumĩrĩra makauma ũthiĩ cukuru. Yes. On your resort sleep. Yes. Just ya theci rĩ. Wale wa alama ya E rĩ. Nĩ meyũĩ. And you know, I don't know whether it is still the case. That ndĩongĩagĩire E ndwaheo certificate. I'm not very sure kana no ũhoro ũcio nĩ wacenjirie. Ndwaheo. Wamba ũgathiĩ handũ. TV-inĩ. Buroti karogia. Uko na mundu wetu iguru. By the time you're in Form 3 that time, no amenya ale uthie mundu wa kuigirira ciande. Mutakuwa nĩ muthako wa ngerekano mũrathaka. Yes. Na waheo rũri yako yo kĩndaya. No, you knew. Ano wala yoni andũ atiriki. Yani kirahana atia Cairo. Aitirarĩ kĩũru ũguo. Thiarĩ kĩũru. No magabu nĩ maratũikarie. Ũkamenya ũcio. Nĩ akũharĩria psychologically. Yes, don't expect glowing results. Mathabu na kemu macio marĩ momũ. Kemu na mbethĩkire. Atata gĩthũri na ngĩonera ahotaga rĩ. Yamba kuonia thĩ. Nginya strength ciake. Alipigwa dafrau pande zote. Yakĩrorire nĩkĩo araithĩragia. Ndiĩ kĩratungĩirwo ku. No, you were not surprised. Alama yako ya da. Actually interesting ndarora statistics iria nĩ nĩ waziri. Na ndarora ndaikia maitho ndĩrona arutwo aingĩ rĩ. Yes. Me haha magithiinĩ cia C-, D+, yes, D plain na D-. Na bane A hau. Of course, now these ones have opportunities in the tertiary institutions. The tertiary institutions, the TVET, what have you. Yes. You know, nowadays there are many opportunities. Na rĩu ũndũ ũrĩa funny rĩ, arutwo the male students, yes, kũndũ kũingĩ ũgakora rĩu wangorwo nĩ ta A, ũgakora nĩo matongoretie. Grade ciothe actually ũgakora male students nĩo ũratha nĩ marahũra the female students. The boy child. No rĩu ĩno ya E rĩ, yes, nayo boy child nĩ yaingaingĩha. How there's it? Yeah, Jesse. Jesse ni yaingaingĩha kidogo. Yeah, there's it. Yes. 18,000 na ile to 12,000. Yes. On how Jesse ni yaingaingĩha. Modi minor. Modi minor. They're almost the same. 84,000 and 83,000. Turende tu igana. Turende tu ige. Yes. Anake ni 875. Airetu ni 271. Anaka ulime ukireidia. Ne kwe marks here etagwo B na likoragwo like an island. No. B plain. Actually it's as plain as it is. Yes. Ne marigago where would they be placed? Yes. Na timanzi nyitagwo ni arutwo aingĩ B plain. No. Ordinary labor statistically the coin andũ aingĩ. Yes. No rĩu nĩ abana rĩu nĩ ha C+ ni downwards. Rĩu nĩ ho marathi maingĩhĩte. No rĩu D-. Oh yes. Hapo ndio iko na numbers. Hapo ndio sasa kuna maneno kidogo.
na hao ndio hawataki kuambia watu sana. Lakini alama ya mtoto ni ya mtoto. Kile kio kia mundu. Bora mundu aiganire na kile arageire. Na max inde ciaku. Athiri undu ki. Ogitoerwa ageire ki. Kei. Ya twere haha tutikumugwetera. Ciana cia Ngai ni mwera ndi ndari mugi. Ni ndaimite nere ya gwathamia kanua. Ereku. Esi. Plane kana Yakwa yari island. Itari ndute na itari nyongere. Yo atengera si gwathamia kanua. Ndaimite na si. Story muraheana ri andu mundu kuana na mundu wega ri no nyina wa mundu. Ndukamake bro na wagwo we wakwa ndie gutera. Ana mundu mwega ni riri. Choguo ho ni mwega. Yakwira ati ndugathomero kugutie kuma ndagitari. Ogethire kumenya mundu ndari na mwihoko wa kuhituka ogegure mundu yarekia KCSE na ndio thabari ya guthie gwa tata uraikaraga ruitukitu na kwando mari kanagia nakio maikara karatathi ka muico menya atiriri ne tuthi plan B waigua ne athi gwa tata wikaraga ruitukitu ukamenya ucio na andu aya kuga atiriri ugo sekijania kuga kati ne kira hana gati kai tutige kuga na kiro kwaja ta mathafu kana CRI irokire emergency naira moyo kwa nginya na hekai haria ngihosi haria mwegiti wake ri marene we here we are All the best kuria ritu othe marekire KCSE. All the best. Kana sister yakore kareki yes no ni kararega na index no boko menya no te menya nikio kiri no ni muge no ni mundu iguoya ni ararega nayo muhe time ugamutengeria ukamwe pressure ndio yakane gyakwa ni thakenda na bote dai